Erkek kupa tayып olgan 58,5 deydi. Qashqa 57 mingga satıldı bu. 25-35 deydi. Bu erkek aka? Erkek burgacha. 60 deydi. Kemi var deydi. Torpoq deydi. Qanchasi tush u? 4-chi tush 60. 70 kemi var deydi. Balasi erkek burgacha. Burgacha. 105-95 ha. Qanchasi tuşlar bular? 4-chi 4-chi. 95 ming deydi ala. Torpog'i bilan narxi 105 deydi jadab torpog'i. 200 kemi var deydi. Tazza dehqoncha bor. So'ragan bas 92 oldu deydi. Kim aytdi? Turuzban. Torpoq erkek ekan ha? Erkek torpoq. 92 so'radi 100 ming deydi. Na torpog'ini ag'amatan turib beradi. Ko'rib qo'yingizlar. 85. Torpoq erkek urg'ash ekan ha torpoq. 85 ming. 120 ming. Kichik torpoq ekan. Qanchasi tuşu bu? 8-chi olasi. Ha, 8-chi. Ha, zahmat. Endi yili Xudo qalasa 9-chi bo'layotgan aka. Sütü var. 20 litr. Ya. 30 dan chaka. Ha, 20 soat yeganda chiqadi qolsa. Kameradan biroz kichikroqdek ko'rinadi, biroq jondan kelsanlar cho'ng o'yadi. 200 ming deydi. 90 ming dotan. Torpoq urg'ach. 93-chi bolasi urg'ach. Narxi-chi? 8-10 litr sütü var ekan. Bunu 90 ming dotan. Torpoq erkek onda turgan. Mana turibroq. Aha. Narxi. Bunajin жаңашма. Ha. 65. Bunda torpoq erkek şu. Naragında turgan. Ha, kichikgina narxi. Kam bo'ladi? Suvoy o'xshaydi bu? Svet boz. Kuzga xudo qalasa. Qancha beryapsiz? 105 metr. 120 deydi. 205 beryapti. 80 lira. 80 lira odasa. Kami yaxshilab o'xshaydi. Ha, yaxshi. Bu qancha dora salam? Bu biron. Ha, bironku. Satavermaysiz deydi. Suvoy ekan aka. Suvoy chek. Yetmiş mingdan. Dehqonchilik 35 ming. Erkek torpoq. Urg'ash torpoq 30 ming. Burada 48 oda, 46 oda. 48-46 ha? Tayoqdajnakna urg'acha? 48-46 deydi. Ana 20 ming torpoq. Urg'acha o'xshaydi aka? Ha, erkakmi? Erkek 20 ming. 32 ming. 32 ming. 42 ming kam var. 42 ming kemi var deydi. Narxi 50 ming. 50 ming, 50 mingdan mi? Yok. Ha, 50 ming. Ama targıl menen Qizil Eko 96,5 bo'ldi deydi. Urg'achda qanday aqjol? Puli qancha? Aka pulini bering, qanchada o'tasiz? Qanchada o'tasiz pulini bering? Bana qaragan odam yo'q. Negizi? Ditingiz qanday bo'ladi, ditingiz? So'rab aytasiz. Siz 90 olgansizlar. Ha, alsalasizlar aka. Tirgilik desangiz aka. To'g'ri. Biz bir oylik ekan qo'landa bu yerda. Shu var. Ha, 90 olgan ekan aka. Katataydı, 70. Çadan aldın aka bular? 47,5'dan. 47,5'dan
tay ekan ha. Erkek taylar ha jalanı. Erkek taylar deydi. 47 jarım. Жақынырақ көргенсіз қойшы. 47 жарымдан келді тайлар. 83. Жашым не екен? Көрсетеді. 83 мың. Жашы қандай болып қалады? Жаңасы 110 мың. 110 мың ақшасы. 120. Болды ұлқан. Бері өтсі арғанда. Арғанда ортағы. Жашы қандай мұн? İşte. 80. Менден мұны езіп? Кәттайында менен 80 мың. Жетіміш. Минелген да бұл, а? Баға минейім десеңіз, дәршін көрсеңіздер болады. Әкек мұнан 75, 40. 80 мың, 40-тан 80 мың. 40-тан 80 мың кәлті. Кечірек туғандардан шөт күсті. Бұрылта қанша доғда сәге? Алдық, 60. 60 қалдыңыз ба? Бұрылта 60 дейді. Erkekte қанша доғда сава? 80. 80 кем var дейді. Erkek. Қанша доғдасыз? Ұрғач ұқшайды бұл, а? Байтал 70 додан. Байтал ұрғачы 70 дейді. Мұнан байтал. 70 дейді. Отта. Бені алдыңар ба? Алдыңар ба? Қанша oldu? 93 мың. 25 мыңнен дейді тозы бар. 225 болды да? 225. 15 мың 200. Жашы қандай екен? 60 дейді, 15 мың 200. 25 мыңнен дейді. Сен алдыңар ға? Қанша oldu? 200 мың. Қаншадан болып қалады айланғанда? 25-тен. Жашы қандай екен? 2 жалан. 2 дейді, 25 мың. Қозы қанша доғдасы? 12 додан. 12 дейді. 12. Sık 11 ha? Soluk 11 mi? 18 мың. 18'den. Ektiş akşa da? 18'den ektiş. 8 mi dedi? Kaşka? Kızıl kaşka 8 mi? Koz kaşkalar 10'dan mı oldu? Sen tağaları olur? Kontalar. 11 jarım. nasıl çiçeği? 14 jarımdan. Koz gerek mi? Kaçıdan da odasız? Kozlar 11'den kam var. 11'den kem var ha. 11'den kem var o zaman. 10'dan diyotam. Aralaş deseniz arqıla 10'dan 9'dan. Jalan urgaç qoz barken en çıkalan sözler. Bular 10'dan kam vardı o tavus. 10'dan kem var. Tırtıl. Ha. 10'dan kem var. Kimdegi men çıkalan söz dağı urgaç qozlar nerede? 12'den kemi bar dedi nakey. 12'den kim var? Düngüne olsa. Ana düğüne olsa dedi. Bir ondan da tam da. Bana bir şeyle çalışıyor.